Baba Nkosi yezulu nomhlaba uNkulunkulu wabantu Nkosi yomusa umimina umntwana omncane phambi kobuso bakho cela ke Nkosi yamakhosi ube ngakimi unginikele lento shembe ofuna ubangisho phambi kwabangcwele bakho ngingaphambuki enqoleni nakulayini ongibeke kuwo qinisa ke umuntu wasezulwini intambo isuka kuwe ize kimi uthi mawenyakazisa ingatebi kodwa ungiphe ukukholwa okwakwaziwa kuqala ukuthi ukukholwa kwakuyiqiniso uma ukhuluma iqiniso wawumuntu okholiwe emandulo ungiphe khona uvale namehlo abantu abaningi abangenalo uthando lwami nabangangithandi bangamboni shembe kuphela ngibone izingcwele zakho eyifisa ukwazi ukuthi la uvela khona uvela kuphi ngoba wasixoxela thina eyikhathini zasemandulo usabizwa ngenkosi langa waphinda wasixoxela thina izindaba zakho zasezulwini usabizwa ngenyanga yenyanga ayibonge inkosi ngizoqala engomeni 179 ayingahlupheki bafana bakithi angeke ngihlala nje ekhanyizami no hlala nje ngezikhululeka ayibonge inkosi khuleka nje bafana bakithi ngiwena hayi anginandaba nawe futhi kodwa yinto uyathanda thembulo mkhulu ngiyasinyakazisa isihlalo mina uza kuyithi sihlalo lesinyakazisa siyawuguquka lapha kodwa kudala nanisinyakazisa ngo-1968 ngangumfana wayeno-18 years lapha ekuphakameni nabo bafana sasinabo lokhu ngiyazi isihlalo ukuthi into endala leyo ngiyazi isihlalo la ekhaya 1968 lapha ekuphakameni ngangumfana wayeno-18 years noma no-19 years ungamboni umuhle kangaka muhle isidala no-baby face one way waya ngizwe ingane manje nazinga shayela lokuphatha enayeze asikayenza zidla asikayenza so wayenzelana kanjena futhi umasisa asikayenza so nazi ingane zithi ngoba ingane ziyabona zihlakaniphile kodwa pasobha uyeza umhlaba kuphela nitawusikuma nisilapha kan grave bathi sick lapha ephakameni bantwana benkosi ngikhuluma indaba uNkulunkulu othi aqale kuyo ingakayi ngoba inhloso yami ukukhuluma ngoNkulunkulu ngothando lwakhe asithanda ngalo thina ma-Afrika kodwa ngiyaqala nje lapha ngiyazi ihlalo ngoba abantu abazi isihlalo kudala sanyakazi ngo-1968 kwakukhona umfundisi uKhumalo la ekhaya uthi lapha ekuphakameni ekhuluma nabantu uthi ngonyaka ozayo imina engizobe sengushembe imina ezohola umhlangano ngiwise entabeni nabo baba babekhona imina engizobe ngihola umhlangano ngiwise entabeni sekusho wathi intambama ngolwesihlanu lizongena isabatha wayisebiza itafula lalincanyana lingaka lalibanjwa umuntu oyedwa sisuka kude thina nabafana bambalwa uma esasho njalo ngolwesihlanu
wayesebiza ingane wayisethi wozala wathi uyabona wena ungasibeka isihlalo lapho uyosibeka khona itafula la olibeka khona nsukwini ngizokukhombisa uzolibeka lapho usuyabona wayifuna ukufakani ayibona Nkosi usuyabona wayifuna ukufakani asiphume lapha bantwana benkosi esinye isikhathi lesilandela unyazi manje ubaba mkhulu mangixoxelwa ubaba umdluli uthi waphuma phakathi ngikhuluma ngendaba sihlale sinyakaziso njalo nje nawe uyabathanda laba bantu bakushembe noma sebekuhila uyabathanda laba bantu bakho ithi inkosi uthingo laba beza kimi ngobuso kodwa inhliziyo zabo zikude nami besikhona izolo nami you act like you don't know that because you always shiver washo malema wathi they shiver too much baba khulume iqiniso uthi-ke ubaba umdluli waphuma umhlangano uyentabeni kukhona indawo la kwakuthiwa iseyintuthwaneni kwakuphunyulwa khona ngobona ufike kungasekho sekukhona indlu yogesi manje ithi-ke inkosi uma iseyifikile lapho kuthiwa yahlala nabantu isikhashana yayisibabiza yayisithi Manazaretha sekufika abasezulwini bathi asizukuya entabeni asiwugibele entabeni ngoba kukhona amadoda esiwashile ebuhleni kwakukhona befundisa abathatha babesele ebuhleni ngizobasho futhi ngoba ngikhulume ngawo angifundele incwadi mfana Roma 9:19 Lawa mozi siyacula la ekhaya sihlabelele yona ihlabelela we sing here funda mfana khona uyabuthi kini ithi le ncwadi khona uyabuthi kini usasolelani na kukhona wenziwe ongaphikisa wenzile na ubani omelene nentando yakhe na ubani wena omelene nentando yonyazi hayi muntu ndina ubani wena ophikisana nonyazi lapha ebuhleni na okwenziweyo kungasho okwenziwe ukuthi ungenzeleni ngaba njena na ngiyabonga mfana Nkosi ilanga ithe kuphakameni sasihleli nabo abafana laba bakithi omfundisi ungithi labo ogcwensa lapha ithi inkosi inkosi ilanga ithi nganika yonke into emazulwini ayikho into la ekhaya engahlanjululwa akukho into engagezwa ithi kodwa yinye into
uyizwa yona ugeza ongqingili. Angisakwazi lokho namhlanje ngoba senisaba. Angibonga amandla okugeza ongqingili itabane. Laba isingisi abakhomita isodom, they are sodomizing. Okulandelayo bazokwembatha nezimbuzi nezinkukhu bakhomite ibestiality ngolimi lwasemzini. Ma uya eKenya June last year sengikhohliwe idate, ijaji lakhona lithi abantu nani baletha lapha enkantolo ngoba uyaboshwa eKenya. Mani baletha lapha anoqale nibaphenye izinqa lawo kuthiwa bayizitabane noma bayizinkonkoni. Ithi bese liza ne-report, full report stating what you guys have found from those people. Bayazi-ke bona nami ngisazoke ngiyekho ngiyabe ngicobele kutholakala lapha ey'kulu zesitabane noma esakangqingila. I don't know, inkosi la ngayithi kongqingila. Kodwa yinye into esimmangazayo manje ngeke ngingadluli kuyona. Uyathanda uthandi uma ngona baba ongithethelele. Kodwa ngoba ngiyala manje sengijinga into elifika lapha ngikhulile manje ngeke kubuke ungqingili unuka lapha phambi kwethu. Ngeke ngibuke cha ungafa. Ungafa ngeke ngibuke. Ithi-ke laba bantu ncane bathola bayilento nibaphenye izinqe namhlanje la eKenya uma ubanje uthi uyisitabane noma ungqingili ukwetshwe iminyaka engaphansi engekho ngaphansi kwa-14 years. Sokunikeza i-report mawufu 14 years okwetshwa ngapha. E-Uganda basavote lama African state ukuthi umuntu obanjwa enza lento agwetshwe intambo. If you need that report, ngizothi kukulishe ku-internet uzoyithola, it's there. Kepha wena Nkosi mina muntu sengikhuluma njengoPilato, sengikhuluma njengomuntu. Ngabe lo inkomfa ekhethekileyo yabantu abanama membership akungeni nombani ukuze siqhuthule amakhizane kwabanamakhizane. Ma ilanga lathi alehlanga ezulwini lenhlambuluko ehlambulule ongqingili nezitabane phona ubani lo obememeze gospel ethi umvangeli usibani hayi futhi angisho angazi ngonani ngoba uyena wona thina ezulwini. Umvangeli umhlobo uhlanjululiwe indaba yakhe yaphuma ephepheni ukuthi
uthi wawenza ukutabane nomfana mzukwane umfana kuphenduka la wathi lento iyenziwa la ekhaya kezoba Mpilo Shembe usefikile manje ugeza lento nase ngihlala ngithini bafundi uma umuntu abamba umbhobho wasezulwini athi ugeze ubuya waya nezulwini wathi sengolanda manje yena isigezo sabantu abayizithabane nabazinkonkoni Pontulethi yini nikhela ubaba ufundisi niyamkeka nimanga emuva ke nimusa phansi no don't worry, I'm not coming to you. Muniwawa. I'm not going to call you Mile. No, Muniwawa. No, Muniwawa. Lapha eCliplet ufika wamameza futhi ukuthi usesandlile angafa ngeke alubeke lapha ekhaya. Angeke angene la ekhaya. Ngoba thina lo phambi kwethu wasitshela ukuthi akanayo amanzi okuhlambulula anayo ihlambuluko yalo uzile umfundisi ngesonto endlile wathi umuntu umethu ubaba uhlanjulwa kanjani lo muntu uhlanjulwa kanjani ubaba ngabe ngiyamanga sihlala kuthi asimbize lo baba asitshela ukuthi wayethunywe ubani ukuthi amemeze ukuthi usibani bani uhlanjululiwe ayisitabane eyinkunkulu ngelinye ilanga bantwana basekuphakameni kungena lapha ungelokasho umbuka kakhubisa wathi ayavuleka amakhabethe uma uphambi kwalesikalo uma sikuthandile kodwa Nkosi ngiyakhumbula ngilanga wena ukhuluma nathi usithandile sihlele useluleka ngokuthando sasikhuluma isilwana samhlola isikhuluma ngomfana kaKhawula ithi Nazaretha ibani nothando njengomfana kaKhawula umfana kaKhawula wasemampondweni wayemthanda kakhulu uShembe ekhona lapha ePhameli ithi wafika isikhathi wahamba wayosebenza eGoli uma efika eGoli waqala bame athengisa bathana sekuseni lasemini angale athengi nani khona babe khona amthanda umuntu othanda uShembe mina ngisho sokuyosho bakhona abantu basekhona abantu abathanda mbona ufake inqwaba amafoto nje uthando hayi ngoba isipili phando losho kuba yakwenye ngakwenye ithi ngandlela owamthanda ngayo uShembe umfana kaKhawula uthi mayefika eGoli angene u23 awuvula ngabe sawuvala uma ngabe ewuvulile uyothola ukuthi akazuvala uma ezowuvala kawuvulanga isabatha mayile ekseni emini akahi uthi wayishiya babe khona laba bafana bakithi ngoba wayehlala siqoqe isihlala hlale phambi kwakhe mina nginandaba nongathini not even worried noma ngabe ubani anginandaba ukuthi noma uthini ube nokungangibulala na uzofa kodwa ngomhla uphela na akekho ngizofa akekho ozomele uthini njengeqhwakhe no sonke we going to die at the end of the day ngoba zoba simbona la siyafisa basimbone kwenza uthi wahamba umfana kaKhawula wagula kakhulu umfana kaKhawula uthi ngelinye ilanga wayiseqoqa umndeni wakhe wayisewubekela wayisethi umndeni wami ngiyabona ukuthi nisanethembe elikhulu nina ukuthi mina ngisawuzawusinda uthi kodwa sengibonile ngeke ngisasinda sengiyahamba emhlabeni umlwami anothatha nasi isipho ebengizithengele ubabilanga uma sengihambile emhlabeni bese nisisa kuye ithi Nkosi
ulanga kumasikosi ngalathana okwabhobela isicelo sakho ukuthi singumhlapho mawuphalalaze uthi umkwakabhobela uthi nilihambise kubaba wayethenga iBhayibheli washaya ligoqa kwakuyisipho ukuthi isipho sehemeheme iBhayibheli wayeselibeka lapha ithi kusilanga kuphela insuku ezimbalwa umfana kaKhawule egula wasuyaphuma umphefumulo uthi la ngiqala khona ukuswa ukuthi umfana kaKhawule uphuma uthi ngathi ngimile ngaphandle ephakameni endlini uthi ngasengiswa iphunga elihle iphunga elimnandi linukayo iphefumulo ngazo uthi ngase ngilidoza kusidoza uthi ngase ngiyibuza ukuthi imbali iyanhloboni lento kanje uthi kwashizwi la ekhanda kimi lathi shambe akuyona imbali leyo umphefumulo womfana kaKhawula akasekho emhlabeni silahleka iphotho uthando silahleka uthando izithelo isahluko sesibili Samuel uqala isahluko sesibili uverse 31 kuya 32 Sifika la ngolunye usuku isahlala endlini encanyana ithumana umfundisi phambi kwami nomfundisi noma nombanza ithi hamba nobona endlini uthi ingubo zoba wahlelika angifuni ukukhuluma kokuthuma bona funda baba bheka ziyeza izinsuku ithi kala ngathi bheka ziyeza izinsuku kuwe engiyakunquma ngazo ingalo yakho engiyonuma ngazo ingalo yakho engalo yendlu kwayihlo nengalo yendlu kwayihlo ngale mkhuba engcolile engiyenza la angazi mina baba uthi angithini kuthi wake wadlala umuntu eduzane kwesiqiluthi ungabibikho ixhegu endlini yakho ungabibikho ixhegu endlini yakho uyakubona ukuhlupheka kwendlu yakho uyakubona
nomusa kakhulu nyazi wesizwe umusa usuweqile kodwa ngeke sikuphikise ngoba uvele ezulwini ngeke sikuphikise ngoba uvele ezulwini anginandaba noma ngambuko ngibona mhleshi mbuko kodwa ngeke ngikhumule phambi kwakho ngoba uyinkinga ngeke ungibone abalele endini ubuzile umfundisi wathi umuntu owethuka ubaba othuka uNkulunkulu uthethelela kanjani angazi noma ngiyifuna ukubanize nibizena ukuthi azofakaza lapha ekhaya angikwazi umkhubo wenziwayo mina ngokwami la ngipheka khona ngangiphenya amacala kuthiwa ama high profile cases la eThekwini High profile case. hayi uthi alivuki icala khona amacala avalwa undetected lawo macala they are waiting to reopen when the new information and evidence arise bese livulwa abosho indoda la ekhaya yethuka ubaba ngihleli nayo lapho yathi ubaba imbone ebhemugwa kodwa ngihleli nayo santhethe icala layo sinabefundisi nangu sihlalo sahamba saya enkosini sathi inkosi sesithethile isize yavuma le ndoda yathi inkosi angifune inkomo angifune imbuzi yomuntu ongethukile anandaba mina futhi ngeke ungikhiphe mina ubaba wafela lapha enzansi uma ungena lapha emthombeni khona idokotela lefoni lababa ungena amahloko tusiye komashini mathanga kahlangana ngoba hlangana ngoba kolunye ekungikhiphe mina ngoba angiyenzi le lishwishi leli punch leli enilexovayo bese ngithi asithule ethula sabuyela kuyona le ndoda sathi wendoda hayi hamba siyakukhipha namhlanje la esontweni kuyosho unyazi ukuthi ubuya yaphuma yahamba kodwa befundisi nimbuyisile ukhona la ukhona la uyangiyiswa nje kakhulu nje hey phuma wena hamba wena go sizadla kanjani ukumaya kwasezulwini kukhona ikilothi eduzane kwethu ingani labo bantu bayizikilothi hayi wemfundisi bomemeza ngithini lapho uthi ukhululile isihlabani hayibo ntombela sekwama kanjani hey madoda hey madoda yo how madoda khona la ikhaya lithethwa kanjani icala lomuntu osuke ethula kunyazi lithethwa lithiwani ngoba at the end of the day ufuna kube khona umangali ozothi umthuke wathi ufuna unyazi lizoba kini lapha emakomidini lithi ubethuke wathi ufuna zoma kini ubaba athi umthuke wathi ingonazweni lapha umuntu ugwazwa ngabantu adutshulwa ngabantu afe ahambe amaphoyisa ngeveni yasemoshwari afika silayithe isidumbu asithwala asifake emotweni asihambise emoshwari uma isevula emadokodo akaze ngabhala ngalo muntu ofile athi vesazi lo muntu omgwazile noma vesazi imoto engishayisile aye athi state versus usibani Yeah. wena ulindela zathi shebe ukuthi nokuthi ingabe ilento lesentu makuthi kancane senihamba sizozwa ngoba ukuthi uthini kanti uma uzokhuluma amacala asemhlabeni
wayini ningabi ngamajaji ngoba wena nje bakalula simfikela lo mfuzi usho thina sasimgobula umuntu sabaxosha sathi hayi baba sibaxoshile thina oyithileyo beloshe kodwa asathi baxoshile baba sathi ngeke siye futhi thina kubaba nakhona kubaba kuthiwe sokukhulumeka nje kodwa sathi ngeke siye kubaba siyakuxosha nje umsebenzi wakho ngoba singabafana bala ekhaya siyakwazi umthetho wala ekhaya uyifuna ukuthini kunjalo ithi inkosi ilanga wolunye usuku isithathe isihlalo salapha ephakameni ithi libiziwe umlungu uShepstini eThekwini abe ngummeli kababa wayesetha ngifike nabefundisi uthi ngababisa abefundisi ngafika nabo wafika wavula iphakethe iqebu wathi uShenguthe uzothatha lo mfana wakhe omdala uthi sethuka sonke nabefundisi bethu basathi masibuyele ephakameni abefundisi bahlangana benza ingwezana basebenza simbize base bambiza ubaba ilanga wayisenza kubo basebethi baba sicela ukuthi sikugcobe thina ube umfundisi walapha ekhaya ephakameni yayisayithula into yasezulwini yathula yamnikesithi yathi kulungile ngisahamba ngisawucabanga itheyinele ebusuku wafika ubhombela wathi ungavumi bakugcobela babefundisi mina ngakugcoba usemncane namhlanje njena niyobagoba nje manje niyakhuphuzela niyobacelela manje bona laba abebethu baba ubhemgwayi bazokhuphuka babe ngabefundisi babe ngava ungafa ngekugqokela ijasi akufuni baba kuyala kusamakhosi kuyala asikho isikhulu la ekhaya esedlula unyazi asikaze sibe khona isikhulu la esedlula unyazi ungenza into oyithandayo uma uthanda anginamsebenzi kodwa asikho isikhulu esedlula unyazi uma sithule sizoveka sithini kobaba mkhulu njengoba izinsuku zethu zisandele sothi siye kwenzekani ephakameni sothi siye kwenzekani ephakameni bangcono laba bangamuva bangcono abafazi bangcono abakhokheli kodwa la hayi thina majasi lawa ngiyabona iwona siphamba nesingo majasi makas diermika masikhuluma njalo sikhomba ngemuva asikhombi la kodwa kumele kushuka beyilanga ngonisho mina ngogogo ngizalo umlingana ngonisho mina mfume ngikhiphe inkomo baba ngahlala ukuthi ngibashile sengibashile kodwa sengibanekile ezweni hleli nawe zathi kuyezinye zasala ngikhuluma ngothando mina manazaletha inkosi yasephakameni uma ifika kuleli sethebenzesini yathi yedwa yayiseyibeka phansi besixoxela ubaba la yayisibeka phansi impotimende yayo yayisiphakamisa yayisihlangana nomfana kaNqobo naye phakamisa lebeseshana wakuthiwa uAlbert amazwi la kangekho angixoxela obaba asikho zosixoxela zoyindaba sakwapostoli siyifuna sifuna indaba zaseyouth sifuna indaba zakwezindaba sifuna lezi zindaba la ezenyanga yesu lezothiki ezonyaza ezagobela lezi ezakho nje zibe kumthakala wakho uyibona ngenyila kasofa uhlakaniphile kodwa ngilanga ngeke uhlakaniphe mfana kithi abahlakaniphile sebahamba abafika bezocelela umthetho umadimba abomvu umthetho abekho namhlanje babetha sibaziya bazi thina beze batshela into yasezulwini yathi ubaba wayithethelela mina ngithetheleli baphi namhlanje
njengoba nawe uhlele ethi wamele ukushumayela bastopha uzokuthelela ngotwana ngesingisi kuthiwa birds of the same flock together yona ifanayo zidiza ndawonye mina ngeke ngifane nawe mina ngoba ungalapha ekhaya mama wakho shimana nami la ekhaya azange akuhle lento kuthiwa yini leshiwa amaphusazi bethu wadla basemaphusa amanzi hawu sizothixo bakwethu ngike ngafika lapha ku-Town Road ngafika ngathi inkosi yamakhosi umkami umkhokheli kusekudlule iy'nsuku akabelethi yayiseyiqikiliza yayisibusa ithini indaba ngathi baba ngazi njengoba ngisekwena ngize kusangoma sasezulwini yayiseyithula yayisithi uyamazi uDr Zungu eThekwini ngathi baba ngizokukhulunywa ngaye yathi akuhambe kuyena umise kuyena uzobona ukuthi uzokwenze njani uzobona theba ngaze ngambuza ngathi hawu namhlanje uthi akumise kuDr Zungu kanti wena wenzani la nanko ngambuza kanti wena wenzani zonzani into yayisayithatha iduku yayisayibambelela mali sayifuna ukuhleka yayisiyamamatheka yayisithi hayi kulungile hamba olanda uBaselina umkhothise wona awukhothe aphuze namanzi ngase kuphupha omunye umfana la phela ngumfundisi mina abavakeli abamabhoya befundisi abashumayela abamabhoya ngaselethela uBaselina wena hamba uthenga umunye wayesethu umuno phakathi wathi awukhoze ngithe ngifika ngathi khokha uBaselina mntana uzobeletha wakhotha kabili waphela ama-hour amathathu wathi baba ingane isiyehlile emrembe ngathi ukuthi ngenza wathi ngiphuthumise sentogasini ngangingena emotweni enhle imoto engiyiphiwe inkosi engiyithenge ngo-2.4 million rand i-Range Rover kodwa ngasala mina lutho lala ngadlile namhlanje ngangitshela mangifuna ukuya-restaurant sasa ngiye-restaurant mangifuna ukuthenga imoto imele i-statement sami bheka ngithe ngibiza mfana sengizosayina ngangilopha kwethu mina enimgugulayo manje hayi emveni we-hour efikile esentogasini wangifonela uDr wathi ayiseyishaya iphathini naturally akahlizwana ngaye lo engifuna nokubulala manje ngoba noyise nambulala ngangimi lapha wakhuphula ibhluke unyawo laka-left wathi buka mfundisi ukuthi bangenze njani luchitha amanzi ngenxa yenu bafundisi ukuba isemhlabeni lezayingane ezingemuva ngabe zenza lento kuthiwa i-revolt REVOLT kodwa kukhona emhlabeni angifunda hlabele 131 iyona lento esizoyenza futhi hlabele futhi hlala phansi manje futhi 131 amaNazaretha 131 futhi sheshise mfana Nkosi baba sizwe Nkosi baba sizwe fukamela umuzi wakho fukamela umuzi wakho lapha emhleni umuzi wasekuphakameni umuzi wasekuphakameni uchithe izitha zawo uchithe izitha zawo bonke abazondi bawo abangabalotshwa njengoba uzoloba abantu manje uzungabalobi encwadini yokuphila chithwa amagama akachithwa amagama abo wahlangule wena nyazi yozulu encwadini yokuphila ichithe nemizi yabo ingahlali muntu abazonda ulabuzo wasehleni abazonda unyazi sibachilizela kuwena nyazi yozulu basibekele Nkosi bangasivukeli njengoba sikhuluma kade balibeka ezintanyeni zethu lelo joka lensimbi ezintanyeni zethu bempese wena
umthandazo wethu lokuthi unikeze iy'tabane nezinkokolo nikeze ongqongile bopha yonke le nto le konke ukuhlupheka kusemhlabeni umuntu oyingqingili ukuthele kuya hlupheke aze ofa azayofa ngoba ekhanda lapha akuxabhanga kahle kuye akasile ekhanda ngikhuluma ngothando mina olayibona inkosi yakwaQobe uMeseni isejele uthi ubaba ongizalayo wafika ubhombela isitimela samampondo esingomgothaza sithawu komezemle bengaphansi ethule esikhwele mlamla kuzi ngabezebe uduma besaba abasemhlabeni abasezulwini bekhuza indwele uthi ithi inkosi yakwaQobe yabona ngomuntu ethi gqi esitokisini kuyona uthi ayisicabeka lo muntu uthi ungene kanjani ngoba imvalo ivaliwe uthando isinqwazi lothando luJuliet thando sayisho uthi wayesamemeza meseli utangazi washone ukuthi ngiphendula ngizinceku yenkosi ngazi ngizosengiphendula ngithi nceku yenkosi ngikhuluma ngothando oyihlo baqokelani wena baqokelani athethi uzinsika hamba uyizungeza manje ngoba ungafanele ukuwela uthi uMesani wayesethu ubaba omkhulu uyafuna ukubona abantu abakuvikele ngesikhathi udutshulwa ngamangisi uthi inceku yenkosi ngiyafuna uthi wathi izibaba umzuzwana nje wavaleka amehlo kangathulele wayesebona abantu abaningi begqoke izingubo ezimhlophe uthi ngalezo sikhathi amehlo asevuleka Suppose I don't say me drink water. I drink water. Uthi ngesikhathi kuvuleka amehlo wayesethi ubhombela ubona ngilapha njena ngabantwana bakho ababili ngaleso sikhathi undabezitha uMeseni wanabantwana ababili umfana nentombazana uElizabeth wakuyimuntombazana ayibizwa kuthiwa uElizabeth mangikhumbula kodwa ngisakhumbula ukuthi wathi umfana ubaba uthi laba abantwana ababili bakho abakhalayo emuva uthi pho ngeke yenkosi ngiyakhokha ngani ngoba amangisi abelungu bawudlile wonke umhlaba bami baze bathatha nabantu babo Namhla Nkosi Shibu uyela ku Sibonala sikubonile ukuhle labafana sikubonile nje lokhu hlalele ubona fikiswa likubona ukuthi sikubonile nje ukuhle uthi wayesethi kuyo inkosi yakwaQobe uma uphuma uzohamba kuyokhuluma nabaphathi bejele bakukhiphe uma bezokukhipha uyophuma ngaphandle uyawazi umuso waseThekwini ithi indaba ezitha nceku yenkosi uthi yohamba uyeThekwini ufike ushamayele ivangeli lami ivangeli kaShembe kanti usho ngalesikhathi lo Abednego Ndlobo ahlangana naye sabe ehlangana naye wamkhweba wathi
wathi phatha nali iportmente lami uAbednego waphatha iportmente lapho phela waya waphindanga asuka waze wawuvula ithempeli lokuqala lekuthiwa elapha eThekwini kodwa uthiwa yini ngaseDurban station ivondela nimbethela nje imuphi umsebenzi awenzile usekhona lo mshumayeli uvula isikhala wena uzane kwakhe la ekhaya umuntu mayisoni awunciki kuyena lasegubeni yakhe mshiya yedwa vulani ikhala ngapha hayi ngiyasho baba sengehluleka hayi sengehluleka umshumali ulambo lowo ulombe nomulombe hayi ngehluleka mina baba I can't do it anymore. I can't hide. Ngaze ngifake ikhophahead isilonga bakho. Umbono ngafa. Futhi ngeke ngenzele ukuthi umuntu. Hey! Ngithatha ubala nomuntu endaba ikhepha. Sizogibela indaba ikhepha. Ja. Mina no. Mina yazinga. Nawe ndalibheka phakathi. Take my party. No. Yes. Play my party angihlakaniphile mina odlala my party yakalosa khona. Play my party no. Easy no. Abona wena ohlakaniphile kisho mala. Asentombazane noqashanele nabela. No. Hlakaniphile ongahlaliphanga kwakho lo. It's your pain. Not mine. Like kakhulu ngemuntu azakhala sengiyashiya nikeza umnikazi wami kushiya labakhala wami kumuntu azakhala uthi ubale ilawa sengiyacila uthi lapha laliyiba ilabanda uthi wabuyi-Roman Catholic ngifuna ukutshela la kusekhona indaba yethu thina befundisi ukuzonda obaba ngale ngosizathu ukubabulala ithi kwakuyi-Roman Catholic kuphela kwathi ngelinye ilanga ehlukana amakhola zahlukana iy'nkonzo zabeningi uthi ngesikhathi zibaningi kwehla inkanyezi ezulwini yawaphansi emhlabeni umayi waphansi yayinokukhanya okwehlulelo kungaziwa uthi zonke iy'lwane zaye kuyona ziyoyibuka zibuka ukuthi ukukhanya kuni lokho nje uthi neselesele laya liyobuka uthi ukukhanya kuni le mali fika khona laseliyifela ngamathe uthi ngabuza leselena awuyifelelani ngamathe uthi ngicasi lithi isele icasi lokukhanya kwayo yithi la Nkosi Yesu nomhlaba baba esengigijime baba ngasokuvuka ngephini ngicela uNkulunkulu awuthathe umsebenzi wakhe uphethe ingane ibhibhidla baba kodwa hayi sibagadile bangakubhedeli baba uyakhala gospel khona yantshela zaphuza utshwala hey mfundisi awuvusa insala ngalokho reopen the case nonke befundisi nenzansi to attend the case whether there was a dream whether there was no dream whether kwakukhona iphupho noma kwakulungakho iphupho kodwa he was not supposed to go emathempelini ashumale ngakho kwakuyiphupho lakhe yedwa ngoba ilanga lasitshela lathe ngolala ufika amadimoni ubone kuyimi kanti akumina idimoni so you can't go more than one temple ushumayela ngokuthi kwakubheka ugwayi kodwa ulapha phakathi kwenu ngangumfundisi umcela sazithetha ngaqala usihlala sekucebile baba umshisile baba Nkosi Yesu lelikwehlela ngesikhathi Nkosi yabusisa
My Lord, if I Lord, usisa mazwa. Amen.